تماشاوانên hêja her li Rojavayê Kurdistanê dimînin ev rewşa vayrosa koronaya matirsidar got Rojavayê Kurdistanê peyda bûye rêzdar Rojîn Ehmed Cîgir e hevserokatiya Desteya Tendurustiya Herêma Cizîr a Rojavayê Kurdistanê li gel min e. Birêz Rojîn ez ji wê pirsê dest pê bikim ku îro hejmareke zêde ya tûş bûyên vayrosa korona li Rojavayê Kurdistanê bi mixabinî ve hate tomarkirin gelo weke Desteya Tenduristî ji bo kontrolkirina rewşê niha egerên li pêşiya we çi ne gertuma agahdar bike. Êvar baş, silahorêz ji bo te û hemû temaşevanê Kurdistan 24. Rewşa Rojavayê Kurdistanê rojane dibînin zêdebûna ew hejmara nexweşiyê ku heyî bi rastî ev demek bû cara di duwa jî ew hezir tê pêkanîn hejmara wîna destpêkê welatiya bilkî serdana navendê tenduristî nedkirin ew xeber nedidan gelek welatî nexweş hebûn di malê xwe de bûn piştî ev biryarê qedexekirina çûn hatinê ev ser ragihandinê hata xeberê welatiya jê çêbûn ev navendê hatî hazirkirin tîmên tenduristî ku çawa bi çi rengî bi çi awayî kar dikin êdî welatiya jî roj bi roj zêde dibin yê ku serdana van navenda dikin ew nî ku xeberê didine tîmên tenduristî ji wê jî hejmar zêde dibe ji ber ev kes êdî têne kontrolkirin û meshetê PCR ji ware tê çêkirin xeberê Desteya Tenduristî ji ve kesa çê dibe piranî ji bo wê jî hejmar zêde dibe yanî beriyan ha jî nexweşî hebû û zêde bû jî bes welatiya xeber nedida tenê hinekî bejin me tirsîna waj nexweşiyê an bi rastî navê vê nexweşiyê jî hinekî şermbûn hebû nav welatiya de xeber nedidan çawa tîmê tenduristiyê serdana va mala bikin çawa wê nav welatiya de bêjin ev malbat bi va nexweşiya ketiye hinekî ew sedem bûn ku xeberê wa tîmê tenduristî ji ve kesê hay ku di malê xwe de nexweş û xeberê wa jê çê nedibûn vê dawî hinekî ew tişt me derbas kir êdî welatî xeber didin roj bi roj hejmar zêde dibe ji ber her kes êdî dixwaze bin vê kontrolê re derbas bibe. Birêz Rojîn niha wekî tê destnîşankirîn ha zanîn li raya giştî di nav civatê de berferehtir bûye li ser vayrosa korona heta 27 vê mehê ê ku qedexeya hatin û çûnê êgo ji alî rêveberiya xwe ser ve hatiye ragihandin gelo wekî Desteya Tenduristiyê dê pêngava wê duwem çi be gelo ger rewşa vayrosa korona her di vê metirsiyê de be egera dirêjkirina qedexeya hatin û çûnê heye Birêz Rojîn Ehmed. Ji 22 mehê ve zaten dirêjkirina vê hezirê çêbû heta 27 mehê bes çawa hinekî rewşa heyî ber cebra heta derbaskirin cihê tamîrê wan hat vekirin cihê israfat û hewalata heftî de di roja wekî dî hêdî em ê gorî rewşê gerek em xwe gorî rewşê îyar bikin yani hem nexweşî jî hebe û hem jiyan jî wê newê seklandin gereke welatî û rêveberî jî xwe gorî wê îyar bikin yani hêdî ev hezra hayî gereke werî sevekirin bes hişyariyê tenduristî zêde bibin pêkanîna yani ev biryarê ku yek xwe biparêzî ev pêkanîna kemama û lepika û dûrbûnê jî gereke welatî bigirne ser milê xwe berê zêde herê zêde ser milê welatiya ye gereke wê pêk bênin û ev hezir jî hêdî wê werî rakirin. Birêz Rojîn Ehmed niha hin pirsyarên ku ji me tê kirin weke Kurdistan 24 agahdariyê gotkevine destê me de ew in ku pişkinîn ên yani testên vayrosa korona li Rojavayê Kurdistanê kêm têne kirin agahdarî li ser wana kêmin gelo çend test têne kirin li Rojavayê Kurdistanê ji bo zanîna kesên ku bi vayrosa korona ketîn gelo bernama we heye ku hûn testa zêde bikin niha çendên test têne kirin divê derbarê de tu dikarî hinek agahdarî bidî me. Merkeza PCR ya Bakur û Rojhilatê Sûrî merkezek tenê heye navendek tenê heye ew jî navenda Umulfirsan jê re dibêjin di cîhaz niha di xizmeta welatiya de ne hejmara ku tê rojana tê çêkirin yani di navbera em bêjin 5 kesî ew 48 kesa de heta 90 kesiye rojana tê çêkirin hejmara va testê ha em gorî tîmên tenduristî gorî xeberê welatiya gorî kesê ku dibin kontrolê tê derbas dibin
پێویستیە و بێ سیارە هەبێ تێ چێکردن ینی ژوازێ دەتر وڵاتی خەبەری نەدانە حتا وەکەنها زاتن هەگەر خەبەر وەری جوا تیمê tenduristî re ev kesê hedbin kontrolê derbas dibin û PCR ji war tê çêkirin bes bername rojane heye tîmên tenduristî gorî ku xeberê ku tên serdana welatîya dikin kesê ku PCR jê lazim e bername wê tê çêkirin tîmek taybet heye biha dikeve hereketê de yanî em ser mantiqa belav dikin kantona Qamişlo sê gropê meshata heye di derkevin yek mantiqa derîkê di do mantiqa Qamişlo و مسحاتی ها پیکتنین روزانه یعنی ام و کسان نایدن سکناندن هگر پیوستی هبه گروپی واتی نزیده کرنجی. دخوازم ویکی جی بزانه بمنها مترسیه بلا بونا ویروسا کرونا یا کو رژیم مترسیه که به مخابنی و لسر روجوای کردستانی لسر باکو روجلاتی سوری کو دست پیک دجی رژیم بریا فروخانه قامشلو یا ناف دولتی و خوست کو ویروسا کرونا روجاوای کردستانی بجه ببه. بریز روژین احمد وکی دسته تندرستی اما دکاریه و هنکون بکاربن ریلی بگرن جه فروخانه ناف دولتی یا قامشلو و ویروسا کرونا جهیدن و درباسی روجاوای کردستانی. یا کبو سدم دست پیکه ده اف نخوشی درباسی بکر روجلات سوری که زاتن سبب جه او بو او بالا فرد نوار شامی و قامشلو ده نه هات سکناندن یعنی چقدر هول هاتن داین کوری سکناندن او کسی کوتین دبن چعبدریا تیم تندرسی را درباس ببن مچارج نکر یعنی جبر کسی کو دهاتن دریا مطاری هر کس بن به کنترل تندرسی را درباس ندبون دری راسی نراس او نشرعی را درباسی نوا ولاتیات و نوا مراد بون خبری تربیریه تندرسی جواچی ندبون حتی دبن چعبدریا کسن المطار ده جي كار دكن هاتنا تهريب كرن ودرباسي ناف ولاتيا دبن زحمتيا وينا رجيو نبي اريكار اف كسي كوتين دبن كنتروليرن نونا درباس كرن وفحش وار شيكرن براستي بيشاينا يقرتن جبر بلفر حفتي ده هري كيم سيجاراتي وهجمارك هري زيدا فبالفراتي درباس دبي بي تشوا نأنو جهكي باقجة يعني 500 حتى 700 کسی جانا در باسی بابا لفراد کن دناب هفته به کرسینا به کمامنا به لپکن و جهه کی گله کی تانک جماره کلو مزن مناختی دا یعنی کسی کوری نه نخوشی به دما کدوه بود بلفرتی در باز به و نخوشی دیگری و در باسی روجاوای کردستان نیت کی دخوازم دخوازه که حولاتیان بگهین ما بریز روژین احمد و جی اوکم هەوڵاتین ڕۆژاوای کوردستانی دخوازم کو دەستەیا تەندروستی دەرفەتەوێ هەبن درەوشا ماسک و لەپکادە بکاربێت ببە ئالیکار هەروەها بکاربێت چاودێر یا بازاری باوایەکی باشتر بکەش بەرکو کەیسبازی ژ نرخێن ماسکان رە چێبوویە لە بازارێدا گەلو ئەو دەرفەت دکاری دەستێوێدە پێک وەرە و هون بکاربن ماسکەیان لە هەوڵاتیان بەلاو بکەن برێز ڕۆژینە دسته تندرستی بکر رجلات سوری تربیت اوای کار دکینها حاضرتی وجمعیم لی بهنا یعنی حتی مکینه جی بلکی هاتنا حاضر کرن السر کار دکی و هن سازیه می دیجی هنا اما دکاریه واجویم لی بهنا و کشارداریا مشغله و حمود حرکت دیدنا اف ماسکی ها جبو ولاتیا ورنا پیکانین و تمنکی گلکی کیمشی یعنی حاضرتی هنا و السر کار کرن جی های دمک نزیک دوی بنزله بله مهیبیدارن کو روشا کنترل کرنا ویروسا کرونا روجاوای کردستانی بکاربه بکوی جی بجی کرنه ده بی کنترل کرن سپاس بوته روژین احمد جگرا هفت سروکاتی دسته یا تندرستی یا حریما جزیره روجاوای کردستانی گوتل گلم. باش باش.